Nguhaye ikaze udukurikiye kuri channel yacu Rugero TV and Radio Official. Amahoro Imana kuri we n'abadukunda mwese, nizere ko Imana ikomeje kubarinda nkuko duha tubifuriza. Ni wa mwanya mwiza tugaruka ku biganiro bitandukanye, ariko by'umwihariko tukibanda ku kiganiro cyitwa The Gospel Hub. Ikiganiro tugaruka ku makuru atandukanye ya gospel, tuvuga byinshi muri gospel, tugaruka ku makuru yaranze umunsi cyangwa se iminsi cyangwa icyumweru, ariko tukatwanababwira n'amakuru agezweho cyangwa tukabatumirira abatumirwa batandukanye, tukagira ibiganiro tuganira bijyanye na gospel. Reka rero nongere mbaye ikaze muri no mwanya w'ikiganiro The Gospel Hub mugezweho n'Urugero TV and Radio Official. Uyu munsi tugiye kwibanda ku makuru yacu mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mu Rwanda turaza kugaruka kuri Neema Marie Jeanne, tugaruke kuri Christian imbere, tugaruke kuri Maya na Fabrice nka kapo nabo, tugaruke ku bikorwa byabo, maze tuze kugusoreza ku nkuru y'umupasiteri wiyahuye. Ni mu kanya rero ndaje mpere kuri izo nkuru zose, ubundi tuzivimuzi tugaruke dukomeza no kubashimira cyane abakomeje kudukurikira, abakomeje gusoma cyangwa se kumva gufungura channel yacu Rugero TV and Radio Official. Ni mu kanya tukagaruka. Neema Marie Jeanne uzwi cyane muri korali Iriba y'Ihuye, yaririmbye indirimbo Ntakibasha, Witinye n'izindi, akanamamara mu itangazamakuru cyane cyane ubwo ari umunyamakuru wa Radio Authentique. Yamaze kwibaruka umwana we wa gatatu, we n'umugabo we Aime Ndayambaje bari mu byishimo bidasanzwe. Umwana wa gatatu aje akurikirana abandi bana babiri bamuwanjirije. Hanyuma icyo twababwira ku nkuru yabo nuko bafite inkuru y'amateka, aho bakimara gushakana bamaranye imyaka 4 n'amezi 5 bataribaruka, ariko Imana iza kubibuka nyuma y'imyaka 4 n'amezi 5 baha urubyaro imfura yabo y'umukobwa. Imana ikomeza no kubaha abandi, uyu munsi bageze ku mwana wa gatatu n'amashimwe. Bashakanye mu mwaka wa 2017, icyo gihe ari tariki ya 7 Mutarama. Uyu munsi rero murumva ko imyaka barajyanye, barimo barakwiza imyaka igera mu 9 bari kumwe, hamwe n'abana batatu. Uyu abaye wa gatatu Imana yabahaye. Nibyishimo rero kwa Neema Marie Jeanne n'umugabo we, Imana ishimwe kandi ikomeze habwe icyubahiro ku bwabo. Reka dukomereze amakuru yacu kuri Christian iri imbere. Uyu nawe yamaze gushyira hanze indirimbo yitwa Nipo Hapa. Iyi ndirimbo ni indirimbo yakozwe mu buryo buri live, ikaba ifite iminota igera muri 7 n'amasegonda 40. Ni indirimbo yatunganyijwe, yanditswe na Christian iri imbere, itunganywa na Samu, yifasha amajwi, hanyuma itunganywa mu buryo navuga mixing na mastering bikorwa na Gasige Arno. Bande yabayoboye harimo Prosi na PC, abo bakoze kuri za piano, guitar, bass ba Gasige Arno. Hanyuma guitar electric nayo ikoreshwa na Aime, naho guitar ingoma icurangwa na Shikama Shalom. Iyi ndirimbo rero ije nyuma yuko tubonye ubutumire bwa Arsene Tuyi ndetse na Christian iri imbere bitegura kututaramira kuri Pasika, tugafatanya kwizihiza izuka rya Yesu. Ariko kandi ije nyuma y'igihe amaze ashyize hanze indirimbo nayo yitwa Waranteturuye. Ni indirimbo yari maze amezi 5, kuko nyuma yaho yagiye ashyiraho video ya live worship. Ni video yose yashyizeho, akazamo nandi hano, ariko ubundi indirimbo nyayo yaherukaga yitwa Waranteturuye. Hanyuma kuri ubu rero yashyize indirimbo hanze iri mu rurimi rw'igiswahili yitwa Nipo Hapa. Christian iri imbere tubibutse ko abarizwa muri itorero rya Restoration Masoro, akora umurimo wo kuramya no guhimbaza, akayobora bagenzi be, akaba kandi anakora umuziki ku giti cye. Uyu Christian iri imbere arimo arategura rero nkuko nabibabwiye igitaramo kuri Pasika azafatanya na Arsene Tuyi. Reka tukomeze no kwibutsa kandi tunababwira ko kwinjira bizaba ari ubuntu, hasigaye imitima yanyu ikomeze ihamane nabo. Tukomeze kuri Maya
na Nzeyimana Fabrice, aba nabo baturuka mu gihugu cy'u Burundi, bakaba bakunze kuba bari hano mu Rwanda kenshi, n'ubundi bakongera gasubira no mu gihugu cy'u Burundi. Ni couple y'abantu bakundana bamaranye igihe kinini bakora umuziki wa gospel, bamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye, ariko muri izo zose zitandukanye hari izo twagiye tumenya cyane, hakaba n'izindi zagiye zisohoka. Iyo urebye nko kuri channel ubona ko kugeza uyu munsi hari zikurikirwa cyane rwose, abantu bakazikurikira, hakaba n'izindi usanga nyine zigenda gakeya mu gukurikira, mu kurebwa. Gusa icyo si cyo gikomeye cyane, igikuru no ku butumwa butambuka kandi wabwumvisha abayabwumvishe bamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye. Ariko yitwa Umuremyi w'isi niyo nabonye abantu bagiye bakunda cyane, ariko bafite n'izindi zitwa nka Ndaguhimbaza, Umuremyi w'isi nkuko nababwire, Yera Yera, Yanyishyuriye, Ugusenga, Uri Inkuru yo mu gitabo, ngira ngo niba ntibeshye, yego mu gitabo cy'ikirundi. Bagiye basubiramo n'indirimbo zo mu gitabo cy'ikirundi yitwa Nimpore, Yesu Ndagukunze. Rwose hari izo tuba tugiye duhuza mu kinyarwanda, bafite n'izindi sinabasha kuzivuga. Rero aba bakoranye indirimbo na Redemption Voice bakoranye indirimbo yitwa Alpha na Omega, bakora featuring, ariko iyi ndirimbo iri kuri channel ya Redemption Voice. Iyi ndirimbo ikaba ifite ubutumwa bugira buti nishimwe, ishimwe ryawe ntizova mu kanwa kanje, nzohora nzirikana kuri Imana yanjye, naho utokwishura bimwe nasengeye, nzokwizera ndanyuzwe kuba muri we, kuba muri wowe. Bakagira intero chorus ivuga ngo uri Alpha na Omega, ntango n'iherezo, tutangiye n'iherezo, nta wakwizigiye azokorwa n'isoni, uko wa rero niko uri ibihe n'ibihe. Mu gihe bafite n'andi bavuga ngo nta majambo ufise yo vuga ico uri Yesu, reka iyo ndirimbo ikubera umubavu umota neza. Ni indirimbo ifite iminota igera muri 5 n'amasegonda 39 ya Alpha, yitwa Alpha na Omega, ni ya Redemption Voice, ariko bafeaturinze na Fabrice na Maya. Iyi ni indirimbo rero igezweho, nta n'igihe kinini maze, nababwira gukomeza kuyikurikira kuri channel ya Redemption Voice. Reka dukomereze inkuru yindi ibabaje ariko kandi ibikwiye kumenyekana. Ni inkuru iri kuvugwa hano hanze ibabaje rwose. Ni inkuru y'umupastori worship leader, akaba kandi yaramenyekanye cyane, afite imyaka 40, akaba worship leader yo kuvugwa muri Leta Zunze za Amerika, aho uwahoze ari umuyobozi w'indirimbo worship leader mu itorero yapfuye yiyahuye nyuma y'iminsi mike atawe muri yombi ashinjwa ibyaha bikomeye byo gusambanya umwana. David Rogers w'imyaka 40 wahoze ari worship leader muri Pleasant Grove Baptist ahitwa Owensboro muri Kentucky yatawe muri yombi kuwa 16 Gashyantare. Nibwo nicyo gihe yatawe muri yombi ashinjwa ibyaha byinshi birimo gusambanya umwana, gukoresha ikoranabuhanga mu kumushuka, no gutunga amashusho agaragaza umwana uri mu bikorwa by'imibonano mpuzabitsina, amashusho y'urukozasoni. Abashinzwe iperereza rero bavuga ko ibyo byaha byatangiye uwo mwana ari hagati y'imyaka 10 na 13. Ibyo bikorwa bibi bikomeza kuri uwo mwana bimukoresha imyaka itari mike. Kurwa rero yari yatawe muri yombi, yaje kurekurwa atanze ingwate y'amadolari 75,075 yashyiriweho amabwiriza akomeye arimo kutegera abana no kutavugana n'uregwa ko yahemukiye. Ni icyaha gikomeye ku buryo bamushyiriyeho ko nubwo atanze iyo ngwate atemerewe kwegera abana ndetse no kuvugana n'uregwa ko yahemukiye. Mu minsi mike yakurikiyeho yasanzwe yapfuye hafi y'aho yabaga, bikekwa ko yiyahuye akoresheje imbunda. Itorero rye ryaje gutangaza ko yahise asezerwa ku kazi rikimara kumenya ibyitabwa muri yombi ryiwe, rinagaragaza agahinda rikomeje kugira, kandi ritangaza ko riri gusengera uwo mwana wahohotewe n'umuryango we imyaka ingana gutyo. Iyo nkuru yahungabanyije cyane abakristo bo muri ako gace, inongera kwibutsa amatorero n'ababyeyi akamaro ko kurinda abana no gukomeza kuba maso. Reka rero tubasengeye, tubasengere nk'uyu muryango, tuwusabire rwose Imana ukomeze ababyeyi. Icyo mukwiye gukora muri ino nkuru, isomo rikomeye ni ukuba maso igihe cyose ndetse no mu nsengero, kuko
umwana w'umuntu, umwanya umuntu afite mu itorero uwo ari we wese, yaba pasiteri cyangwa undi muntu, ntabwo bisimbura ubunyangamugayo. Ni inshingano rero z'ababyeyi kurinda abana babo, bakabatega amatwi no kutirengagiza ibimenyetso by'akaga. Reka tubashimire mu mwese mwabanye natwe muri kino makuru ya The Gospel Hub, aho twagizaga amakuru atandukanye. Twagiye mu nkuru yo gusohoka kw'indirimbo yitwa Nipo Hapa ya Christian iri imbere, tugaruka ku nkuru nziza ya Neema Marie Jeanne na Aime bibarutse umwana wabo wa gatatu, ndetse tuza no kuvuga ku nkuru ya Maya Fabrice bafatanyije na Redemption Voice yo muri Ontario muri Canada, basohora indirimbo nziza cyane yitwa Alpha na Omega. Dusoza kuri iyi nkuru ya Rogers, umwe mu bakozi b'Imana muririmbyi worship leader wiyahuye nyuma yuko akoze amabara, afashwe cyangwa se ahamijwe icyaha cyo gusambanya umwana ukiri mutoya, akamukoresha ibikorwa biteye isoni bijyanye n'ubusambanyi ku myaka 12, agakomeza no kubimukoresha mu gihe kitari gitoya cy'imyaka myinshi. Reka rero tubashimire, tubibutse gukora subscribe ndetse mukomeze kubana natwe. Amakuru yarahari, tuzakomeza kugenda tuyabagezaho. Nakagaruka umwami Imana akomeza bishimire.